Ambasaderi wa Isiraheli yasohowe mu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ambasaderi wa Isiraheli muri Ethiopia, Avraham Negiz, yasohowe mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, wabereye ku cyicaro gikuru cy'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe (AU) Addis Abeba ku wa 7 Mata 2025. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Isiraheli yatangaje ko Ambasaderi Avraham Negiz yasohowe nyuma y'ubusabe bw'ibihugu bigize AU byavuze ko bidashobora kwifatanya nawe mu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'ubu busabe, umuyobozi wa AU Mohammad Yusuf yahise afata icyemezo cyo gusohora Ambasaderi Avraham Negiz ahaberaga uyu muhango. Kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu uyu mudiplomate yasohowe, gusa abakurikiranira hafi ibya politike bavuga ko bifitanye isano no kuba Isiraheli ishinjwa gukora Jenoside muri Gaza, ndetse ikaba yaramaganywe n'ibihugu byinshi bya Afurika birimo na Afurika y'Epfo yayigejeje no mu nkiko. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Isiraheli yashyize hanze, yagaragaje ko itanejejwe n'iki gikorwa cya AU. Iti "Birababaje cyane kuba mu muhango wo kwibuka Abatutsi bazize Jenoside mu Rwanda Ambasaderi wa Isiraheli Addis Ababa yari yatumiwemo, Yusuf yari ahisemo kuzana imyumvire ya politiki yo kurwanya Isiraheli. Iyi myitwarire ntabwo ari iyo kwihanganira, kuko mbere na mbere itesha agaciro abishwe muri Jenoside ndetse ikagaragaza ukutavuga rumwe ku mateka y'Abanyarwanda n'Abayahudi." Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yakomeje ivuga ko "Tugiye gufata ingamba za ngombwa mu bya diplomasi ku barebwa n'iki cyemezo, mu kugaragaza iki gikorwa uburyo twacyakiranye uburemere." Ambasaderi wa Isiraheli muri Ethiopia, Avraham Negiz, yasohowe mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, wabereye ku cyicaro gikuru cy'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe (AU) Addis Ababa. Twibuke twiyubaka.